nandito tayo sa Ina Farmers and Learning Site and we have here, sir, kamusta ang aton sa brown vibe? We have, gani, barako, no? Barako, variety of beans man, ma'am. Dire sa Iloilo. And I heard if may mga events kami, pwede kami ka-contact sa inyo for pop-up shops. For now, wala pa na-establish, but soon, ma'am, will open at announce it to public, ma'am. Din kami pwede ka-contact sa inyo. We have our page, ma'am, the Brown Vibe page, ma'am. Ayun, so, mga kabangbang, just follow the site and of course, contact kit ninyo si Sir for more pop-up shops ang inyong nga coffee. Thank you, ma'am. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Ruby Inspired!